Okay. سلام سلام قاعدة حمصومنا في channel. Let's check the stock today. I know it was not good. Just let's see it and talk about that what's going on. Okay. Okay. واحد في after market ዛحን ይመስል ግሪን አለ ተሆነ ሓያል ውጊ ይውዒሉ ማለት እዩ ቀይሕ ይውዒሉ ያ ቪድዮ 3% ጎዲሉ ማይክሮሶፍት ከምኡ እዚ ብኸፊሉ let's see it one by one. Yeah, okay. إذا كنت لزلها كنت أنا عصرت أربعة. Okay. This is coming. بيعمل ربيش الله. I have to reward الله. Yeah. أكثر عصر تمرين يرو سرعة مشان كيدو again. Yeah. Let's see it. All time high. سرعة تاني سرعة حاجة نير مالتي. عصرت أربعة تمرين. It's not bad. من جاز بغفل ولا حدش نقرات نيرو لسيت እንዳይ ጉዳይ ሰርቻውን ገብሮም ነው ሐሳብ ክሬ ማለት ዋይ that's down today. Good. Okay. The stock market is full of flurry geopolitical tension between the US and Iran have triggered a spike in crude oil prices. Okay. حدش conflict معرف يترغبن زلو مالتي زناي إيران يسا. This combines with stronger than expected economic data that could keep interest rates but has pushed treasury yields higher and convicted investors to take profits after a massive rally. كمون صبوا خسبوا نيرا والتايم هاي سلدوا صاحب مزحته الشيطان كوسة تقديله مالتي مخنات غيره. Key factors driving today's market drop. Okay, Middle East tensions and oil. Okay. Escalating hostilities between the US and Iran, including attacks targeting Kuwait and Bahrain, have disrupted the Tunis ceasefire, sparking a top -2% surge in crude oil price and
fuel inflation fears. So እያት ክሳብ ሕጂ እዚ ናይ ሚድል ኢስት መዕረፊ ዝረኽቦን መዕረፊ ዝርከቡን ኣይመስልኒ እቲ ከታትላ ኩላትና ከም ዝርድኦ ዋላ ኣብ ብዙሕ ቻነል ካልእ ርኢ ኣለኹ ሓደ ውርይ ኣሎ ፕላስፋ ሰሩ ረሲዐ ስሙ ዝኾነ ዝሰርሕዎ ዘለዉ ፊት ንፊት እቲ ኩናት ኣይኮኑን ቃለስዎ ዘለዉ ከመይ ገይሮም ኣዳኺሞም ሙሉእ ኢዳ ከም ትህቢ ንስኻ እቲ ቀንዲ ዝሰርሕዎ ዘለዉ ካብቲ ኦይል ትረኽቦ ዝነበሩ ኣታዊ ማለት እዩ ንኢራን ሙሉእ ካብኡ የውፅኦ እሞ ብኢኮኖሚ ከም ትመውት ማለት እዩ ስለምንታይ ናይ ቻይና ቀንዲ ካብኡ ትገዝእ ነይራ ስለምንታይ ቻይና መራኸቢ ዘይሓልፋ ዝብል ክሳይ ክህሉ ይኽእል እዩ ተኾነ እቲ ባሕሪ ኩሉ ብፈንጅታት ዝተፃወደ እዩ ስለዚ እሶም ሓቢሮም ብፈንጂ ኣትየ ዝበለት መርከብ ክትኣቱ ትኽእል እያ እቲ ሓላፍነት ናታ ትወስድ ማለት ስለዚ እቲ ጉዳይ እንታይ ኮይኑ ከይፈትዋ በዓል ቻይና እውን ናብዚ ገፀ ናብዚ ኖርዝ ኣሜሪካ ክሳይ ይገብራ ኣለዋ ማለት እዩ እቲ ካብ በዓል ኢራን ትረኽቦ ዝነበረሲ ካብዚ ክትገዝእ ጀሚራ ማለት ስለዚ ዜሮ ዜሮ ዓወት ናብ ኣሜሪካ ከይዳ ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲኣ ኢምፖርት ክትገብር ኤክስፖርት ክትገብር ዘይትኽእል ኮይና ኦይል ኦልሬዲ ቀስ ኢላ ትህባ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዊን ቱ ዊን ጌም ይበሃል ኦኬ ሰከንድ Russian treasury yield climbed up to 4.49 driven by resilient private payroll data. Higher yields make bonds more attractive and weigh heavily on stock valuations. እዚውን ሓደ ፃውቲ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ኢንፍሌሽን ገና ኣይተረጋገን ዘሎ በቀሉ ዝረጋገ ኣይመስልኒ ጀነራሊ ዋላ ኣብ ናይ ኤውሮፓ እውን ኣብ ገለ ክሳይ ርአ ነይረ ዜና ንፈለማይ ግዜ ድሕሪ ክንደይ ዓመት እዩ 3 ፖይንት ገለመለ ኢንፍሌሽን ከይዱ ኣሎ ኩሉ ማለት እዩ ግሎባሊ ያ ስለዚ እዚ እውን ገና ምስ ኩሉ ምስ ናይ ዝፀናሕና ናይዚ ናይ ኢራን እንደ ኣሜሪካ ትዋር ኦይል ኩሉ ተተሓሒዙ ገዳይ ይገብረሎ እቲ ማርኬት ማለት እዩ so number 3 profit taking the pullback snapped the historic 9-day winning streak for the S&P 500 with investors choosing to cash in on recent record highs okay profit taking yeah ወል ማርኬት ክጎይ ፀኒሐ ዳርጋ ችታ የተቀይሩ ምክንያቱ 100 ዓስፊ 100,000 ብዙሓት ካምፓኒታት እየን ዳብል ኮይና ማለት በዓል AMD ኢንተል 500% ኮምታት ርአየ ኣለኹ መስለን ፕላስ AMD እውን ከምኡ 200-300% ገለ ያ ደይቡ ስለዚ ከምዚ እንድሕር ተኮይኑ ማርኬት ኩሉ ግዜ ኩሉ ዝኾነ ስፒድ ተገይሩ ገዲነ ኮረክሽን ክገብር ማለት እቲ ፕሮፊት ንክወስዱ ገደን እዮም ሸይጦም ከም ብሓድሽ ክኣትዉ ማለት እዩ ኦኬ number 6 sector underperformance tech consumer discretionary and financials are leading the downward chart while net stocks are outperformed due to rising commodity prices. Okay, sector underperformance, tech consumer discretionary and finance are leading the downward chart while net stocks are outperformed due to the rising commodity prices. زمان كم زي مقيارات نقول له ذهب energy stocks and tech consumer and finance are in the dominant while
spices. But let's check this one. Okay, the Soros daily Dow drop 620 points after Iran war. Jitters welcome hit size. Okay. Sellers are relentless in sending margin decks slower throughout trades after the Federal Reserves. Of the side option. Yeah, okay, you can track real-time updates and portfolio packs across margin decks using Bloomberg markets or the market dashboard. Okay. So yeah, እዙይ ይመስል ነይሩ ካልእ ብዛዕባ ታሪፉ ናይ ካናዳ ኣሜሪካ ጥራሕ ደይኮነስ ብሓሲሩ ሓድሽ ታሪፍ ከንበር ዘሎ እዩ ዝመስል እንዳ ትራምፕ እዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ 66 ሃገራት 66 ሃገራት ሓድሽ ታሪፍ በአሜሪካ አውሮፓ ፌብሩዋሪ ዝተነዝገ ጁን ለዓል ኣሎ ኣገሩ ዓለም ግን CBS News okay CBS News that is Canada Yeah, zone حدش الرول أخيها كيتا airport by drone as Iran is strikes بدأنا مع spy powers ago. Yeah, so تيران تعقرقر الله نالوات كينات تولع لامو ما تاويك هم قالت تعيت نمفتاني لا طبعا معناته حجة ما زلو التحاسي لا تتحاقد نخط موت يتعلمها اوكي تعريف يا اوكي يا ترى انت زي يا كندا لكنت بيه فورس لاور لوس يس امبوسس نيداريوس يا زي قري من تعمل زي فورس لاور لوس دول حده امين الله ما يكون كنا زي دلوزلوت كل ጊዜ ድሕሪት ክስክስ ጌርካ ሓደ ነገር ተተኽሎ እንታይ ነው ምባለ ኣብዚ forced labor supply chains ኣብዚ Canada has a very strong legislative regime against forced labor in supply chains currently reported in total zone ይማጎታል ማለት ይካርኒ goods and okay we don't want any element of forced labor coming in goods and services and we want to use our influence to eliminate this practice of forced labor and child labor so the forced labor ዘሎ ኣነ ብክልተ ክሪኦ ፈቲነ ቀዳማይ ካናድያን ካምፓኒ ኮይነን ካብ ደገ ማይን ዝገብራ ገለመለ ክሳብ ከም በዓል ኤርትራ ብዓድና ኣላ ሕጂ እዚኦም ወታደሪ ዝኽፈሎ ገንዘብ የለን እዚ ሕጂ ብሎሙሉ ኣተው ናብቲ ሃገር ከምዚ ዓይነት ክሳይ እዚ ሕጂ ፎርስ ላቦር ይበሃል ካልእ ኣብ ዘመን ከም ገለ ይሕመይ ኣደና ኣብ ኣሎ ብዙሕ መዓድናት ኣሎ ይኽፈል እዮም ግን ከመይ ተሰራርሓ ናተወሳይ ከሎ ኽእል ሳልሳይ እዚ ኤክስኪዚ ኩሉ ግዜ ንሓደ ካናዳ ንምህራሚ
kalaallee kassaa eekona. Yeah, so Washington Prime Minister Mark Carney said Wednesday his Liberal government will soon introduce forced lowering in supply chains after the Trump administration proposed a 10% additional tariff on Canada and other countries following an investigation into the issue. ሳንሽዱሽን ሃገራት እዩ ዝብል ማለት ኤክስኪዝ ጌርካ ንምድኻማ እዩ እቲ ዕላማ ያ we'll see it. So እዚ እንታይ ይኸውን ኣሎ ኩሉ ተደሚሩ ማለት እዩ ናብዚ ጉዳይ እዚ ነዚ ማርኬት ይፀልዎ ኣሎ ማለት ስለዚ ሕጂ ከም ኢንቨስተራት እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ንዝብል ሓደሽቲ ክትህልዎ ትኽእሉ ኢኹም ነዚ ቪድዮ ትሪእዎ ነባራት ኮንካ ነባራት ካልእ ናይ ኮቪድ ሪኢና ዝመፃና ኢና ብዙሕ ክሳይ ኣይኮነ እዚ ኖርማል እዩ ዲስ ዶላር ኮስት ኣቨሬጅ ሓደሽቲ ተኾንኩም ማለት እዩ ሓደ ተኣምነሉ ትካል ከምዚ ክወርድ ከሎ እዚ ንባዕሉ ኦፖርቹኒቲ እዩ ምውራድ ገለ መለ ፓኒክ ኣይትኾኑ ኣስቀየ ከም ዝቕየር ከሎ ናይ ሎማዓንቲ ዓድላት እዩ ዝበሃል ምክንያቱ ክጎድል ከሎ ኢኻ ትገዝእ ዓር ብዝደይባኻ ትሸይጥ ማለት ስለዚ እዚ ኮረክሽን እዩ እሶም እዙ ከዓ ክንደይናይ ማለት ትንቡር ዝምለስ ኣይመስለኒ ኣነ ናተይግምት ብዙሕ ፊር ከወሊ ፊር ኤንድ ግሪድ let's check it ማናቱ okay trading view okay next week ካብ ኩናት ዘየልስ ናብ ንቡር ክምለስ ዝብል ግምት ኣለኒ okay okay so زغط عندك أنا كسي لخصة عودة ثيرين دقريد تنري لهنا ثيرين دقريد sucks neutral is okay oh yeah here and there that's neutral yeah it's not much I mean after market كله تمليش يتمثل زح واو what that real oh okay let's see it yeah AMD أنا مع sister إنزال I don't think so the general again yeah like neutral is neutral
ማዕከላዊ ዝሪኦ ዘለኹ 54 እዮም ካብ ፊት ንላዕሊ ዘሎ so Motherfuck. Yes, crypto ማለት crypto extra pair. Yeah, crypto